kune-out yangikwazi ngenxa yentwana yazi intwana yilaba bafana laba aba sodomizwayo ejele bathi intwana ngimazi ngaphandle so njengoba ngimazi ngaphandle ngihlangana naye ejele and before ngihlangana naye ejele bekasejuvenile ngingapha mina eGrootfontein siyahlangana but sihlangana kanjani esikolweni should mangibayisela insangu ejuvenile mele ngiye esikolweni mangifika esikolweni nginikeza insangu uyithengisa ngale juvenile le nsangu nge-50 rand kithi la ebantwini abadala ngale juvenile is 500 rand so akasese juvenile so kumele abuye ngapha ebantwini abadala eze show ngapha ebantwini abadala makafika ngayi obvious umuntu amaziyo ngapha yini akashaya imithetho angishaya imithetho akahlali nami eselini but makuvula ujele uza kimi makuvula ujele nje izida nyakuye or yena uza kimi kuze lingithi amali eshangana ukhoza fike lihlalela eceleni kwami ngebhakede alright every time makuvula ujele siphuma namabhakede ama-20 liter hlala phezulu kwawo ngiyabazi dala ngibhandita nabo ahlala ukhoza sibingelele green sharp ngasinensangu yethu sinogwayi wethu ukhoza uthengisa insangu ziyasha sharp sibingelele ukhoza plomenathi sekashela mara mina akumelanga ukuthi ngizwe and akumelanga ukuthi ngibone sho ukuthi mangicala like ngiconcentrate somewhere khwatha ngifuna ukukhuluma nawe yabo mara mina akumelanga ukuthi ngizwe so nayo uthukile ngithi kana afika ngayi eGrootfontein mangicala like ngiphenduka kuba ngathi like ukhoza wenza ezinye izinto zakhe le there's a time langazi ukuthi kwenzakalini athi yena uyaphuma lapha eselini lakhe ufuna ukuzoploma la eselini lami no akunankinga asambe se-ofisini soshintsha uyoshintshisele icala ema-ofisini ubatshela ukuthi uzoploma nami akungabi na stress ngilanda icase officer mina uhada lophethile osiphethe eselini lami tasiyeni tasiyeni ntwana ka diploma lona kasileng kada yatswa ka C-section C2 ito i-33 sharp wanakuthatha njaka kusho uhada ngithatha into zika sifake eselini lami vele la phezulu kwami kunamuntu olalayo ngifake khona kuyamalanga shothi ngilala la kule kafula lesesivalele mina la phansi akusana muntu alala amalanganyana la phezulu ngicine ngimfaka la phansi hlala malangana ngikwaze kwazwa yiso lesilimali hayi ukhoza esinye kanje sithi mina ngiphephu ingikwaze mara ngingayi ehospital yangaphandle ingikwaze ngiyela ehospital eDanyana kwaza kuphi hayi scratch nani uyazi thini leli ithi Lucky Star uyabo Lucky Star itin fish Pritchard uyagoba igobo izibe ngathi Jumeji ya bese uyayi lola lapha phambili lo hlanganise futhi lethini bengathi like insimbi nyana izozi ibe mthethe ambulala umuntu ngayo riding le ichap and like yona sehlulwa yini ubu strong ifuna like endaweni ezinemithambo so mawufuna umbulala shosho indaweni izothola inethambo izogobeka ngihlabe ngayo riding le parleni ngiye la ehospital futhi nakhona abangistishanga bangifaka riding bangicleana bangifaka le bandage le yakho lo muthi le bandage
leyakhona le mamathelayo angibuye ngimoshe ngimoshe yo so nalomuntu okwazile after ukugwaza kwenzakalani naye bamshaba mfake khulukuthi wahlale khulukuthi ngashana mile ebra yakhe uFisto ngabamba uFisto mina bangibamba nami so ubambelana ubra wakhe awu mele bayazi ukuthi mawumshayile lo uzozilwela mele bayicave le yazi esijideni man kungenye indlela ejejele man yazi ijele lidomo ngento yohani ngami idanyani litizi la ndawo le itizi washawa wathuleka nje mina usengaphindeka but washawa wazilwela man yabona nomuntu okumele eze kuwe uyicabanga kayithu utele njalo man le what if minute yazibuyisele livele ngikhiphilile ngazokatshwa yenye ngelokho samo indaba nenwele lezi angisazi kuyi le yangilalisa esibhedlela sangaphandle sibuke ngehospital ubithe njani ke manje le awuthi uyamona ubulelani ukwethe ingaphela ubulelani uwinile matayisini ngime esikhothile bulelani ndoda anginanzango anginane-ex fandak yo and kusela amalanganyana nje ngiye-visit mina kuma-Saturday Sunday ngiboleke i-50 rand ngithenga insango mina ngizothi mangibuye evisit ngine-50 rand yakho ayikhipha i-50 angigayi ubulelani ushaya umthetho-ke e-43 uyangigaya i-50 rand lezi abobra bakhe zicela ukuhlatshiswa uyazifile ma singabobrakhethi imfi siyahlabisana kumele ngiyugaye inyuku noma imalini wena uwongamelanga ukuthi ungichaje ukuthi ufuna malini so le engishange ngesijumbane iyekhanda inenkinga yokuthi igawu ubulelani ithaftami igameni lokuthi why avuma mina ngisho ukuthi ngifuna malini yena ambopha ngenombolo yokuthi asinako okuncane asinako okukhulu bonga lokho enginike kona bulelani makasho kanjalo ngithi mina phela mina le akangiphanga nje wena uyakupha ihewa kuwe mina ngizoyibhadala le mali hayi ukuthi ngiphiwe phela ngiyibolekile le mali le ibe nenkinga mari ngangijampisile masiye ekitchen intambama ingaphi qhu inhloko nayo ke imihlobo sisekiwini mfetholanda ipapa lokugcina qha inhloko ngengidi lo muntu ongiqalisa phansi lo manje kumele ngilwe vie mara abo baba abamsolve abo sikumfete bamsolve fast ebamenzela indlu nje mina ngahambe ngiye esibukeng hospital ngihleli lapha e-12 yo abompopho bangithola la umpopho wangithola la aletha umuntu e-hospital wangithola la o-12 wangi-5 rand bangithathela yona so mangabakushaya uzange ucollapse ngacollapse kwavele wabamnyama papa masengisemashidini tyo nobongani wangena lapha e-12 bamdubule kabuhlungu bongani mapotrisi wangena wangithola lapha e-12 ayimbobo bambambe ngerifle sathuthuthu amaphoyisa nami ngashawa umphakathi kunoma ngibuye ejelene njengoba ngidubuleka la ekhanda njengoba ngibuye ejele ngiphethe igani nyale kaMamncandini nyale eDrizi kaMamncandini enhle ngithi futhi ayokhalela lencosi yakho uJabulani leDrizi mara ithi ngiphathe igani kwenzelani mabangangibhampisa laba leDrizi bangangigayi lento engiyifunayo mangibuya kanje ngiye 4
abazuzwa ngizohlangana nabo la endleleni angikekele ngiprefer ngeinyawo angibheki nelift la endleleni trizik fika kancane ngithola ukeke umntana wamncane ekekesi angenzele ukudla kwenza ukudla ngidla uleli lakho kanti liva umagogo asiyazofika bongani bekaye ekorobheni ilenze alright anginani ugwayike kawunajuplan anginani next alright ayishap silinde umama wakhe hey sekushabona umama wakhe kangini dayikeke dalithi ngiphaphathe apho bongani kusebusuku lala dayi ngengilali efola hayi la nyangena la keke manje akazi ukuthi ngiphezu kwamaplane ngithi boom incenge jampelele amashwazi ngisho ngidanga bacala khona la khiphi joko wami ngibambele emuva ayinhlanhla yami thume naba bachekene egate vela eko on ahlangana isiporo namatheli gate lepari ngibamba indodama lesibali ungayenza izinto zibenzima ngikayiphela sinenyuwe phethe sibala ngayifuna angitshele yayiwaladi ina-ID namakhadi wami ayinamali sibali ibhokotela sesitiripela silver tangiliphethe ngishiye echajeni ngiseshe ngitholele uliphethe anizomdubula lo muntu wakho angiyadlala naye ngadlali kanjalo ngithatha ifoni ngikhipha walada lebharini igayifa yawalada yakhe back ngibashiye la isho ukuthi ngishaye wona ngishode e1 yabo mara ngibhekise ngakubo esikontirini kwabona ibullet malishaya ya kuba ngathi kuba namaspark ne ngipo ababona ukuthi yasebenza ayiyeyi angazi baphelelepi ngekele ngijampa iGolden Highway la emva kweGolden Highway groundini labantu laba ngathi bazipostele mina ichuyile ngase labo kwibioscope khona bayi6 labantu ngithi ngicala ngale 2 ngifuna ukuyishiya la le 2 izothi mayicala imsindo ngizobe sengule yachuliya liyachule bajolayo amakhapula amakhapula egroundini abantwana abancane qale ngale 2 angithuli next ngiye kule ya2 laba bokuqala abaziphethe kahle yazi ende basabambene ukubonisa ukuthi abanandaba nami vele bayabona ukuthi angihlukanisanga ne5 kubo ngiye kule ya2 ngithula ifoni e1 nabo simba cooperate abarasi ngibambele ya2 thola amafoni ayi2 cash nyana 30 something rand ngiyaphuma ku yazi ngiyakupla emva kweRome lapha open space la amfana nalentwana lezi bezidlala angazi bebadlala ibhola ngokwenzakala nokuyimiting yedisk la andoda sahlangene enyana ziboma yi 6-7 ke papa too short uyaphonya lokushaya inhloko iwe1 ziyabaleka ngithi yazazi lezi disk ezathatha chance leyo wayo ngife ngayo ngibambe ayiphethanga next ishine eskin eyakhala malume cava ngidomu ke kula ke ngizibambise khona ke na ngisangena khona la e7 khona la eCastleRoma le ngisangena kulelo Castle labafana labavumbuke ngamafence khona la yavimba active ngophethe bam ngiphethe ishizi labo bayadlala ababala amashot baslim shokuthi ngiyeza mangizovela la kaSusan ngitange ngiphume ngestrata kuzomela ngene ngayi labo kuyipurchase nyana yabo ngiyovela sengivela lapha eparking e6 cabanga ngilibele ngibayenzani nje ngala mashot ngiyabajikisa kanti ngiyaqeda so manje mangakulibele uhambo uyagijima oyazi nyawoko
Shoot labantu laba ethe before kuphela iphaki. Bese bangisondela nje bayabona ngisadubule. Abangibambe. Bangibambe le patches lele zokukhiphela yabo le hayi patches awuphumi ngara iskele ephakini uphuma ngapha emva kwesikele nale patches nyana lile yalibona angibambe before lona le passage lapha esigangeni la kulahlwa khona udoti yar angishale izinja sibale yo zangishane kani mfana yalahleka da so uthi ngithe mangivela ngapha ngazelozidiyo siya ngathi siya kaGotsi yabo kaGotsi lapha eMalahleni nale car wash lela mfana yo alapha mfana isho ukuthi bese ngakwazi nokuvaya ke sengisho ukuthi hayi vele kula kumele ngifele khona jo bangiganda labantu le pari lenyayizwi yezithi ubani nalo wenzeni ubani manje lo ngizo ay umshini ke loyo ngiyazinikela fuck ngilala ukuthi ngibeka ubuso flat enhlabathini so eyishaye le pari uzofam tung Cimi bani ngipapa mepara khala imshini tung angithi stapler ngumuntu okwathungwa ngedrata mara esibhedlele nokwenza ile pari bengibulala boshiwe namazinyo ngamadrata le pari bengipolisa lena mfethu so ingene ngaphakathi ibullet ngathi siliphile ishaye nje isikali ishaye nje isikali shaye nje yagoba isikali kancane bekafuna ngihlanye lo muntu angeke akusingentando yakhe bekafuna ukungihlanyisa bekafuna ngihlanye ayibefuna ngihlanye or bengipolisa and then awuzange ufahlake for igande yakho bangayithola into ushaya abantu abaningi kanje yilabantu ndoda hayi ukuthi phela abanye hayi ukuthi bebafuna ukungishaya abanye bebangigijimisa abafuna sona lesibha abanye bebezevele ngeintention ukuthi masingathola lekani sibale thina sinandaba abanye hayi kumele lo sifuna masingambamba and ubheka ngidubulanga umuntu ukuboshwa yaboshwa ngamla but yazi ukuthi kakhuluma onemali ngapha monenye ukuboshwa imali thina besiboshwa ngoba like besiphandela umbhemo so kunabantu abaphanda babeke ayazi ukuthi kusasa ngaboshwa kufuneka imali ngibheyile kufuneka imali ngimokole so thina besichazwa like mali manje si blow out inyuku no si blow out hand to mouth nami yiko like kakhulu ngijelile ukuthi yabona as long as uNkulunkulu angakathi come lelo bafana lelo awonsi ipeer pressure wena ngami la yazi ukuthi ngizothi mina umawala ngizothi ube nesandla like ekulahleni kwami iside ngami la understand ifundo esengiyifundile empilweni iziningi kangangokuthi masingabantu asikhuphulani man singa letani down bafethu masinga letani down. Where am I with life right now? Say I'm stuck.
stuck. I don't know, like I'm from Kela Mangam, no me. Anginamphambi. I don't know where am I going, I don't know where I'm from, I don't know where am I. But I'm stuck. But I can say I'm stuck. That's the thing in actually at the present moment, like now, umsebenzi like I'm from umsebenzi like yazi ukuthi unama skills experiencing nayo case asiyeke eyogesi ngoba like izofuna iphepha, even if it's general works it's fine. And like another thing, acting, I'm a stage performance, something like motivational speak. So le play le ibhalwa ubani? Ibuya nje emqondweni wami. Not to say something like play, street play, into like is created out emqondweni. That's this thing iqale kanjani? Besafika la ngaphandle like mina ngikhathele machita like ngibele ngangena ngaphuma hayi machita kuzwakele manje. That skill center kwenziwani? Man kwenziwa noma yini. Wena ufuna ukwenza yini ngiyatshalwa. Man noma yini ufuna ukuyenza like there's this thing Orange Farm. There's this thing CWP Community Work Project. Yeah. See lapha buyimi uShakes umgaga umusa umunye umfana bathi big boy C5 so sibuye ejele but asiphuma nge31 besingasabo macala. Mina amajita ngwathola ngaphandle lawa iphone. Hayi C5 sicela platform like sibuye ejele noma isikhathele ukulibele like siphinda nento yi1 sine alright mina nomusa nomkaka sine community service so kumele ngiye clinic ngiyenze ingadi or ngiclean makushaya uJunior bhala lapha sokuthi ukunyamba so ngiyabona manje la silibele sijutana ngento yi1 still so buselana ejele hayi man tinge skill center ngiyenze le skill center is community service. Skill center nakona ingadi lezi yabangwa hayi man ngizoyenzani la no athi ngiclean office office ini kunabantu abacleanayo abahafwayo hayibo no ngivale enyawo abathulakhi like uyi coordinator leader nyana ama supervisor wazi elakhi indoda amanamba. Nginenkinga mina sibali ngifuna ukwenza something ngimbonise le phepha le community service to save this thing yabo ngithi no etanyani lesibali into ebengenza ugesi ngi-actor yabo athi u-actor what kind of acting no like besenza comedy tanyani namajita like yube sinokuphuma ngayo sobona umphakathi ngaphandle. Hayi man indoda angangitshela into comedy so mina ngifuna actors mabanditi mara nozova igela hayi mfethu acting ngiyashaya so organize i-drama besibiza umferefero sishaye na bochirinyana bangaphandle sishaye kokucala serious bathi siyafunwa kuphi eParis Free State eKasile kaIsmagashule sishaye la bachazeka abantu nabo labantu becorrectional service basibiza kuthiwe statue shakes msheke uyileader yethu uyabatshela ukuthi la yini nguwe idirector makunenyuku sibalizongena accountini yakho yabo manje sekunengqondo yenyuku phambili kuye man akunanyuke esithola but well siyachazeka ngoba like siyaphuma nini siboma Durban nini boma Cape Town nini boma
Free State ayi afethu ngathi la izosizelana into egrand si-invite i-ArcelorMittal yasevali isi-invite social sisigela ngala efanda bhedisa amabhunu emana ngeke nikwazi ukwenza nge-Afrikaans lento yenu yo Afrikaans no man yazi singayenza sister singa-improvisa nge-English yokungcono no Shakespeare yazi Afrikaans nami enomdanda ya man la uyazi khona phunyukelo isho ukuthi phunyukelwa nje ngayo Afrikaans understand alright sharp no big boy yazi Afrikaans alright sharp sister tisi rehearse lento yini asinasikhathi man selula uma 2 months 2 months enough serious hayi give stage sibashayela abantwana sibuye kahle yazi basipha malini labantu 150,000 yabaleka nomuntu oyi1 angena accountini ka big boy gone leqoza saqina ukulibona ngale till today ukuhlephuka kwethu ke sho ukuthi omunye yale ngisale ngiyi1 njengoba ngisese1 namanje bear in mind bathi basigay quantum for i-transport yabo bayabona labantu labasokola nge-transport kakhulu so akekho ne-license part kwethu but no ngcono sinikeze imali kuzoba kimi ukuthi mina nenzani ngale mali big boy gone nemali thema siceda ukuhlukana laba be-correctional service basifune bathole mina bangithola khona e-skill center ndoda siyandinga nale group yakho ngithi no like ngisele ngiyi1 usele uyi1 wenzani uyi1 no like sengiyamotivate which way ngithi no like i-thing perform like a stage nginibonise practical you understand no lota man tukulanda like Monday and the show bangilanje Monday ngibili stage perform bathu into uyenza kanjani lento yazi ukhalise nathi self sazi ukuthi awuboshwanga no like it's how I do it namanje ngitshela ukuthi maybe mongayisearcha la ku internet kubo Google whatever cycle tour based on based ngayiyeval kakhulu uzoyibona ezimabe sicala ngitshelile ukuthi yazi most of the things ukuthi ngizenzile empilweni angishaya isifuba ngazo most of them like izinto like ukuthi futhi zingililele ukuthi ngi-end up nginalo dumo lo nginalo ngishaya isifuba ngazo. I'm not proud of them. I'm proud of being alive. Like I'm proud ukuthi ngisaphila like ukuthi like ngenzeni in my past. I'm not proud. If I platform like ngingayithola eyokuthi like ngiyoxolisa kulawo ma families lawo ukuthi ngawawona, I'm willing to do it. A message from me would like deeply sorry like what happened, like sorry ngiyaxolisa kakhulu like futhi like from deep inside my heart like akukho enga turn back like engakushintsha kuloko kusekwenzakele, but the only thing enginayo ukuthi like ngicela ningixolele nani enhlizweni zenu nikuthole ukuthi like please ngicela uxolo, nami ngumntwana bengisakhula ngikhulele emaphutheni la engwenzile ngendapha engenza lokho engikwenzile ngenxa mhlawumbe yezinye zezinto obokumele ngidlule kuzo ngokukhula angazi, but the only thing I can say would like ngicela uxolo like ngicela
ngicela nikuthole nasenhlizweni zeni lokho ukuthi ningixolele.